Mania Quasono, one Mako Quasano, a dashon Koya Ganama Pani, Yerajon Dramani Mahama, yes, he was a July Bosmeno, Neda Dikai Ghana, Nayan Fancy War, Nayan Tuntum Yamena Yamiasi, I want Pempensua, what the Ghana Yababedu. Now, I brought one cocoa do, you know, and I can't Mampany Nadan Kwakufato, I bet your son or qua. Mampany Nadan Qua, and I say Yerajon Dramani Mahama, watch it pa, say, where your Bama, Virginia Midie, not what Tinya say, I walk when you name. Now, Sunti. And now, one was Wababa Bonwana, one must send one. Now, I was a one and Yam attached to be. Now, National Day of Prayers and Thanksgiving. No, yes, you were. Say, Rebecca Yamia said near Tom Noa, I will dim woodom. Nina at me, Ayakrabashe, a bra, a Yakaneman Penny, not Donko Kufato Wakasa, a braba Jokono, a Quanasia Quasrano, say no Comochino, Echoe. All of us have to support this initiative. It's clearly a worthwhile initiative. And we have this one day where all of us come together to give thanks to the Almighty for the many blessings He has bestowed upon us. And you identified one of the most important is the stability, the unity of our country and its stability. Our country is the only one in West Africa, perhaps one of the few on the continent that has never had a civil war. Only 67 years since independence, we've had our problems, etc. But the country has never broken apart and we have never ended up fighting each other because of politics or power. And that is a blessing for us. Ghana Mampany Dada Narudan Kwa Ekufato Ana Yatenin King. Osofo ye osha kwan ni akwantempon so eye Kwame Agboja Gavins opanyini kopie mu ewo memra hyebedwamu enran wode ato dwase ensem bi ha na ensem no a eha no eye contract bi a eye ekwan ya nanko wo moye free savlugu ede akowalewale ewo mentifi dumantem a wo mo chese ye kasai sa road project no ho contract no empenifo atwamu na wose de ye ne ya ye ne wanwane se contract no contractor wo mdi kan ede adwuma ne ma no eye GMC eno no India adwumakuo bi na ekire kura no wo san befa adin fufuro to wo ho so se wo mo rebrande ya edin a wo befa ye eye Kalpatura na wo si project no sika akomuo ene adwuma contractor no waye no utimu se ya de two different things kura na project no sika na wo mo hwe se ebewura mu eye beye $30 million echire wo mu kotua mu beye 29 ni echire emma contractor no ye adwuma ne kura ye kasai wanye no wo se match ni da na etoso edubako ewo afi etwa mu na contractor ne beka se ohawa huduo bi wo hono mu a enu nti project ne kura no wo mu ntumi encomplete na sagro ampampa project no ho contract no wo mu terminate ye adwuma no so wo mu nyeye wo se sa project ne de ya de da ban no akoma so ye pa yanka ban dada no wo mani edi akire dindindin se contract no wo mo ebehwe na wo mo awie ne krakrakra nti wo mo pa se project ni sika wura mu na wo mo wie ya contractor no so se adwuma no won nanto aso wo se we de enya ade a wo mbema no aka ha ya. Speaker, the preamble of my answer suggested that this project is a very important project. The sword was cut by the former Vice President in June 2022. And as I said to you, even in June, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, and I also said on the 17th of June 2024, when the question was asked as to why the project was not going on 17th of June 2024, he assured that the works would start as soon as the debt restructuring completes. And I'm saying that according to the record, the Vice President then wasn't even aware that while she was hoping that the project would continue after the debt restructuring, the contractor actually tendered in their resignation on 11th of March 2024. Onipa yetini ni sesie yi sofo sha kwan eni akwantempon eso Kwame Agboja Gavins. Minerals Development Fund ane wama Ghana bambofo binomo atuanamo awo asante mantemu where Jimira Forest Reserve no ana wanmo kɔ hɔ ekɔbɔ mpempe ekohunu sɛ wanmo akɔkɔya illegal fuel station bi ɛwɔ saa kwa ebretuo ne mu a ɛhɔnom ana wanmo supply fuel adekɔ aseɛ ɛyɛ akyɛsɛ efumagudi a wanmo tu ne hɔnom na ana mrakwa so no na ɛsanya asɛm ketewa makora na ɛbra empanyefo bɔ ana ya wɔm kokoduru hɔnom no ana wɔm kɔhunu sɛ nkrɔfo
wama man so ade hye binum ya China fo ene Togo ene ade hye binum eka ho ena kyese won mu gumu a won mu tu efuma gudie ya ena mrakwan so won masanso ayefu station ade ahye wonom ya wom de fu ekwase ekohwese sa galamse no wobetumi atu na wotu ye na enam so amabra sa dwumade sunku nyina da abambofo hweye na watoto nioma ema ne koso no ena panyipa ya wono ya administrator ya wada Minerals Development Fund ano Dr. Hannah bisi we adebetu dwatro se ha dwene se woman no ya ba boso pese ye tu galamsase no nipa binom so nam kwati kwan so na oye sade no in the village. So we had these thugs coming and besieging the place, besieging us, basically hostage, gunshots everywhere. They would not allow us to go with the Chinese. It was a hostage style of thing, and machetes hitting the vehicles, or not let us go, shooting, and the villagers, everybody was running. And what I said was that, come hot me, these Chinese will go with us. The only thing, my concern was, we had journalists with us. For the journalists, yes, but for the rest of us, you become part of the security task force. We managed to push through, finally, through a lot of struggle and hustle. Then we got to Odehyieba police station. Then the police asked them to block us again, this same fact, to release us again, this same fact, to divert us and direct us to release the Chinese to them. I was your warrior Dr. Hannah Bisiu, warrior administrator at the Minerals Development Fund. Yeah, my ganimo. Also for your share apomudin eso eye kwabena minta kando de ade said dear ato anese for ne midwives a womo ate atua wo mai emu se we dia da Roma womo enkonkonyasie puno no ho na nkomodi ahodo no nkoso se de be ya wo besan akwakoye adwuma na nane nansa na nurse fo di betu dwase conditions of service a womo ne aban no akoye sese aban no hye na emu hyehyɛ wode ya adwuma no aban no yinani kura de ama womo a wonti so dogo bi nu ape na enu nti no womo so ye womo adwene se ne sa aban tie no wonye de womo pe emfa mo womo a womo de womo akade nyina begu nti fi nansa ne de okọ ayaresa bia hodo ntichu ni aban de no a enya de se ayaresa ni ayarehwe no ekọ de nkadada esese womo eye no na enu a wosoafo yi edi nani edi akire na wobo apro ewa ayasa bia dodo no a emu wonkran ha na aprobo no mu ene wone nsemtwofo twetwe nkomo ene wode tu womo anim se wedie womo mani nura na esefo na sum se bibi biara ba ye kasa ene ye ka enti we no nyese wo mo de o maka de begu honom no maka se wo mo nkonkoye adwuma we de adawroma wo mo ensan emra nkonyasie puno no ho na nkomo biara e wo honom esese wo mo di mantiase ye adwuma no wo mo adi wo so wo no so wo so afo wa ye krado na puno nyina biebie enti wo mo ye krado a wo no so aye ready so wo be hia wo mo na nkomodie bi e wo honom no wo mo aka e de afiri ho. The leadership to maintain and to make sure that there's no tension at their front. This is what I'm committed in doing. What I'm saying is that let's sit around the table, let's discuss, and then with good faith, you sit around the table, we have a discussion, we all stand by it. You don't go and come and change your position on what we have all agreed on in bad faith. That should not be tolerated. But I am open, and at any given time, I'm open for any discussion until we find an amicable solution to this matter. Kwabena minta akando wono eneye apomdin soafo. I was here to and 7 so take us your boy for SOMPA 106.5 Accra 106.5 Accra and Yatuapatie Yankrabata would draw your choma Ghana mu Esia Yatua and some no eso National Road Safety Authority and penny for Atuanamo ama 9 transport companies and you know sir a war my Ghana mu yadia what they a so atu one maso atu one masu papa what Ramosa Wushamwa National Road Safety Authority one actors say ya wadi agu akwemu ya wasanka transport union si one more fast one wadi so ade ya dwuma makwan so kosakose dwuma de fa ne ntuma pa efra ne yade a wemu de wo ma boato agu kura bonbongara tato atwene babia wo mo ankasa de wo mo mra na eye dwuma na transport operators ya kan one mo asem we eye kuo no ebi aye express transport AY transport Dichebu transport Ghana express
transport and afe Nasara transport what Rosa V3 express aka ho and na afe commercial transport union and na vigilante transport union one mu nyina eye ekua one mo ewo ka adwumakuo ni mu ya chasa one shortage one ho na one fa emra kwan so anya adwuma ya one wakasa de one pe atete one mo gumu ewo montenso na National Road Safety Authority empanyfo ebo amane se ena sika wotwa to one mo so sa one muntua ya nyina no yase one mobu mraso amfa enhyehyeye anya dwuma aye 462,000 Ghana cedis ebiem one magina so ama one mudwumadi a one mudie sa wotwe hyen ewo ma Ghana mu no one matwe ade asensen ya nyina no aye se sane ebe ya wo ma Ghana no ye kwan so kosakosa dwumadie ebetumi akoso nti enanam so ama one mu ye ne seye na wo se endei adwumakuo bia ya no ye union bia no ewo se wo bia 6,000 Ghana cedis ya eno no yese wo mo register one mo dwumakuo no afei anhyehye wose wo mo da ye adwuma ewo ya kwan so kosakosa dwumadie so ma ne koyie no saade ne nyina one mo fa nya adwuma enti wo mama wo mo nafo no makoma kodu 9 14 days so wo se dwumakuo yi wo bia hwese wo tua sa sika no anya sa asotwe ye so che so bai akira so no wo metumi ade ama wo mo amano ayeye we director general at the National Road Safety Authority lawyer Abraham Amaleba wano ana de sansem wenyina atudwa wo kyerese wo mama wo grace period krampo ekokosi march bosomeda na toso aduasa ya na wo hwa ni mu senka sa transport union si wo betumi di osia yoyo na wo ba National Road Safety Authority one moncha kraba ba se bribi ade a kyere wo mo na so ni nyina mu no na wo ma bomi fita duku enya wo ma dwene kura se wo bepe ho asem bi na wo maka enti no na hye wo ma ahoroba amanei woto sa na mo sonko no na wo hwaye bi diaboase ne be ya wo kyere bi no ebe ya so twene nsan na ho ede ama foforo we so na ye gina na nana ka jesi complement akase abo anopai ye boabo ano no ye dedan ye ho taw ne ye de aba ye se adansie mu nioma pade Ayanana ke jasi complemented. Eko ba sempremu. Be ma wansi nsuo mu ansa na waham. Wano nko a ne nchen ana benya biato. Wase wo penadoa. Enchansia de bodan so. Roofing sheet awodo. Ana simple cement iron rods na. Ayanana ke jasi complemented do. Eko ba sempremu no. Wano nko a na woto adansie wo nioma firi nchen ya. Wasade ko jawo. Waso de begu kem wo de begu akogya nya haw bia ne amane amfa mfiri ho. Na nadia ba ko a eye me fa na ye me dan se ne de ne nsuo to enhyianto apetampe entiamfa wono se ne wo de ne nsuo ase ye toto won potamo enya de awodan ne badwira guo enya de ha obi beba ho temachi obi ama ho afenso wo so wo ba na wo sika ne nso a wono tena se ye nhyehyeye kwase se obetua sika na wie wo mpere na apade na na kaje sika implemented dana wose kwane branches awodo atwa my Ghana ho hia wonsa ebeka bi secure sanitary pad a secure sanitary pad amai yen secure yama yabosome ne so a yen feel say yankasa ne ye massiman kasa ye ma ye dimu na ye shombo e wo ma Ghana emu na me be sa sanitary pad bai ana ekoba ne se no a wo de siesie ho secure sanitary pad nko a ana yaje atom se eje esan se pe okotene ana ye dia ye enti ebo wo ba bia e ma rushes ma begu ho e ma wa hemfie won kekaw e won mo ma hyehyew e ma madwirigwiri obi anie secure de wo ba bia ya bosome so a wo de udwuma no wankasa wo fili gwenza sanse we no e hyem makoma kodomieno na na packaging na krampo no e ye soronkoso kora wase ko supermarket awodo lady shops mu kwana shops awodo mu on sabaka bi nemo mhyanenso adehia won mo asantemantamu a Mutie 93.1 SOMPA ewo kumase no monhwɛ sɛ mo bɛkɔ Mama Excellent Cosmetics wokɔ adom pizza ta wo busu ho kwada so estate taxi station ho mo a ɛwɔ so ho no mo sɛ wo pɛ no krokro matuo anasa no dodo mu Mama Excellent Cosmetics wakɔ akɔfa bia ba bego no sɛ chawa ɛyɛ secure sanitary pad wo benya bi no wato frɛ won moi na ɛkɔpɛ dodo mu tu ɛwɔ 0243 862 158 0243 862 158 where so ne yegina ne yadan hotel yaba akase ebo no to so ebeba
Kweku, minim so why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. And on the review means a condom. The condom mulia then it's not on, but don't got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN says a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any a bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya muau. A man mema mo power. A ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wosha wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic. Ahinama kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. I was painted baby friend share signboard no. Who do na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demufua. Hey medo. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se me the yas toothpaste and then the brush and the twimesima minya homka. Sentina ye bokoi. Na me me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menum so a enwunu anasa de ehia. Me sen fimfem me biem. Na wo hwasa me se aye fita accessory homa. Na eti brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese. Enti na wo se efe. Na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de. Ebo wo se ho ban. Demu ne nyina. Ema wo num ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal, yas whitening, and yas total care gel toothpaste, and then the brush. Ebusuan chamfa. Se wo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and then the brush abedwa so abebua. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, Echo US. Na no crowd who crowd from me mania. Na papa mo hot to say. Awurade aduma habako. Na kuje jesi. Ekwo basem penemo. De woton adansi ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba. Mesi wo boduma kra sre kane no a. Na wodro US won so manfo bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na kuje jesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na kuje jesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua and we be en fufuro yawo. Baku abua kwase paase kumase. And baku so pokua se nkran ha. Obia se, na kodo jesi eye bemaba. E wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires. And adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia de she a dance ya se de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Accra we AKOSUA depo any pokrasi de no kra to nchen ya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Accra road femeso opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. No
numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, Kuaba Simple Defense Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never will to us and if I was slim, never will Nancy, Bessia, Siacono. Say, won't teach him, and no any friend is sciatica. Now, it's me boo or to us say, Cow say, Dre, with slim, would you baby and ye? Nanona 21st Clinic by Juma Power Muyintia Basubo, Majin Wagana, and Yamonone, and Yasam Ketua, Wamuji International Awards, I would do Wamuji Local Awards, I would do. Now, no sooner will be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrimhano, a bini baby, I just 21st Clinic in Kwa. Wamudia Bibi Drew, and the best I don't know the machine account. Aya Sabia, Yarabia, with me the Konemo, my dear Bakua, Woma Gidi, Womupano, Aya sciatica, and a stroke, so the qua, diabetes, ne hypertension, near Deniade. Ghana have baby, our moho, and cry her. Say, you were Tantra Hill runabout. So free and cry air bar. You were one sunny faso, Uframa Saman so ne bansua, one sabunkum so. A hona will be huye. 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. SOMPA Kasiebo Ajibebia Ajibebia ampa ebusuya ya mama kwa babiem eba SOMPA 106.5 FM akraso anopa no nsia Kasiebo ena yeda so aye kenkan edema moyeko ensemfofro mu enam enne afahye ya yenuanom kramofo wo mu edinti ukopie mu ewa santimantemu aye chese nantwie ne fo aye de enya semkuma akora enye nantwie nko a enwan ne emwawa ya mpepi ne yedidi afahye bi yetise ni nyina wo mu atetete so na yense ntwani ba wa beidu enene wo mu tontontonton muyi ekodi nkobo ne ese a na eba ne sen ena prices no eso atia ba fom sa ena wo mu ton no echire mu sesefa no yade a ne bo no so akofom enti ne nam so ama wo so matetete eniema so wo mu se na ntwi ankakane ana afi etwa mu no ton no 20,000 Ghana cedis no ene okita 12,000 Ghana cedis krasa na ntwi kro no a obenya bi ato yenti nsem a womde to SOMPA Kasie enim afane say afra say no na ndwa no boy yedin na yedin ma ya ma yedin ma na sefa na akosoro na afi we de da ya me ase sefa na tuma ba fom amma man fo timi be di dwa no bi abo afa say ya to no 7,000 say okura 5,000 no wanya okura 3,000 na 1,500 banya abo this year dwa no de ya pa because this year sefa na ba fom o bo jika seka na kire ono you 10 million or you 50 million or you 8 million or but last year no more we to 5,000 it will be 4,000 4,500 but this year they born up from pa it will be able to line be one join actually na turn by 150 e bet no nya ma 120 they no turn 100 e bet no nya ba 70 to be bere ho e mo bi go chanche e bi ko turn 200 they had e ba 150 120 130 salla na kwe occasion enti e mani kum difference bam if bam ba ha bebre be kum ye veterinary officers are omushe enti wei eye womu a womoton nantwie ni nwan ewo asantemantemu na yense ntwe ni ba wa beidu ene dodo no adi nkomo a womde wom nsem ato dwanti wom se momra na mommeto ne mantentem Afaya ko amana nsemu Yera Donald Trump gusuada ya waya ne nyoma ewa America mamu na onim se Yera Elon Musk wano anana wana tie ewa White House na wo hwe eka sumsem ekere no otunifo ekere ne nyoma hodo pinu a de ehye kuntuna se ye wo se papa yipie ema na nse ntam wono Elon Musk kuro ya de ba kire se abankasem wo America mamu no wontana wo biem na wo mu bisia no bono a wankwa kwekirem de ntia amano atusa na mo no ema woyese wokọ na Yera Donald Trump no wankasa bu ne man sanse wo hwemu a eto no nioma hodo bia wode aba no eyade a esoso esena America man no ane amama ya wodo a wo mo babedi dwa ewo America man mu na eno ana America man panyi Yera Donald Trump wono so ane ne manfo ayenhyiemudie no wache se we na wadwiri ne yie papa se Elon Musk wo free one mokọ ya no wakwa kyena Twitter so eye X ya wo
kan sambro nsamso e de kire nkrofo se ane aban no anam kwati kwan so e de tariffs awodo binom aba wono kura ne company ya eno ewo America mamu no sa tariffs no ebi aka no ye kan se Tesla business ya wo ye ewo nkrofo amaman so no sa etuo ne bi chese ebi akwa no nti akwa se Donald Trump no won sheda anwene ne business bi ya wo sa eno oboa pa wodi se adwuma no na yero Donald Trump kire se eye ne nwanwa yie pa se chese Elon Musk etumi akwa kan sansensam no na watoto biama no wo social media no so wo so ono amu Donald Trump no de wanka bia afa ono ne ho de na so na mamu a wo buo e wa America mani mu no e na asese obo na tete wo na ewro wo eye ne ya ne ha no na akwotena Twitter eye social media so ane ho ene wo kwakwatoto biama no na wo wie ya pa na Elon Musk esa kwotro ye ekwoto ne X ejazare wo kama ewiase amansa nyina ate na America man so ate se enye ono a anka yero Donald Trump America man no aba wan moto ye enanu adama onu di nkonimu no enkwori se poto wose na na motuo na kwankere bia wo kire ye adama Donald Trump di nkonim enji wo betimi kura kwase Donald Trump no kura no se bia wo ye boni aye wanyi nipa ye e wo kwan bi so eji se kwobon no se wo de tariffs bia ba na ebegu na dwuma ha no nyuma no akwa wo social media so na so betena wo fie no atoto bi dia mane no a na wonim de Donald Trump no ankasa no wo pese wo kire e wo na mamuo mu na wo ka de a kire se wiasim nipa ye bi ma wo a na wada na sesanse wo no Elon Musk no wanyi ne boni aye wo kwan bia so na mom na mamu a wo bu a wo hu se efa bie no ebe ha na dwuma ene wo kasa ya wo de etiaye we so ane ye gina na anopa no siaka se boy boabo no nana keja se company me chana da woroma ye de baba so mo feko no ye gina so na ye de asie anansam wa ye de bae no ye de makoti no bi ene se Omampeni John Dramani Mahama edi atudwa se nnua ya ye de ye nkonwa ema school for ena fe ne de ye politics ne rubber packs no wo mo ebebra ni nyina kane mampani na dankwa kufado anso diaba was National Day of Prayer and Thanksgiving no wo force yi Sarah na oti wo kaseboi emu se wo so afo hwa kwan ne akwantemponsem so se kontraji bi ya wo mo de ma ye fa savlugu ni walewale kwan no wo mo ebedi akiri nana kaja se company me charkase bono pe boabo no na ya de basom ya no afa 93.1 Kumase ayiko 100.9 Adamfo Radio Paris France Abuchimemu Takwa 101.1 Takrade 103.3 Tachiman aya 106.1 Sunyana 98.9 Kwanza 90.7 Doma 101.3 Decoda na soni ya dem ana tuning radio Sompa FM Facebook ya 106.5 Ewanyina no na ya demua na anya semketwama nana keja se complemented na dawruma na secure sanitary pad wano so adom ebo ye chidom wode pad papa ehuni asem na babo babia ama wo bra no atumi akokama adiama wo bra bosom yaso no na wode ebeso yasene ema refi se end point homeopathic clinic se obeye free ankasa wo beso me no so a ekoba no sa no ane obanyina abekokama ade amount ebra waba ne nchen na waba baje akwankere ade afiri wonom wose bema wankasa wade no prumu ana ade asha wantimi nya adwuma emfama wanajo bra sori agina so no eye end point homeopathic clinic ana wose oba shell signboard on ma Sprinters Road Accra oba na bema mopa wo kwai na woba wo ato so say ya kronoma bohia Kumase wonom wo ho fra wo mo physiotherapy massaging one mo ye 0244 867 068 0244 867 068 AKOSUA ADWOA KODIE boaten enmity mene ADWOA ASARE yɛdan yɛ ho na yɛba Ghana Today ɛbɛto aso